Ita, isagot mi kada ti istorya ana paulwan. Dito ka a prinsesa. Tampok itangal daw iti panakigasang-gasa ti mortal a hero. Dito'y drama ana paulwan. Alipugpog! Ayan ko. Nakaindayon na iti-ika. Ne, asino tinanindayon kanya? Ha? Kadak iti katengan di kabakiran. Ay sos, anyaman na lugar da ito yan. Ay, Embang, tanakaring kan padak, alak-lak kayo dan. Ha? Asano ang makita tisyak? Anya, tikinunam. Agsasao ni siyak. Kat sung-sungbatan matla ni siyak. Kasano da ito'y? Nagbali na kadwa? Walang gayam. Kaslasika ni siya, kitilanga. Ngam, mistake ka para ka, lakla kayo dan. Anya mistik ko? Nagugwapo akmat ang sika, iti may sakit gudwa adigos. Anya? Asino nga taday talakay? Apaya karup-rupak. Katay-tayag ko. Kan uray ti kinapugot ko, kat naalala na. Ay, alipugpog. Ni Prinsipe Agilos. Ay, agyaman na, kadakan, Prinsipe Agilos! Tinakitam alakay akar-arngin. Kat may sa kadagiti misyon ta iti daytoy akabakiran. Wonder Bobod. Ay, awagan nakmanon iti Wonder Bobod. Wen. Nakaskas daaw ka ita. Gapotada timpuar akaarngin. Wano karuprupan. Idinto tawan mati ammom akasingin mo. Talagang awan. Ayan man ngay. Kasar-saritak lang itay dimteng ti alipog-pog. Anang isang baiken ka. Nga mawan matan. At dabilag amang iturturay iti karuprupan. Isungag talinag ka ita Wonder Bobod. Tapno saan nakakabaalan nga iturayan. Timang iturturay iti karuprupan. Kasano akarupropak dayjay apadak alak-lak kayo dan? Gapotad damot iti babaan ti bilag ti kinadakes. Kat day tatian na dam, Wonder Bobod. Di mo itulok amaabak ti na ikaws kan kaapan nakabalin. Talaga, jak ipalubos. Agtalinad ka, Wonder Bobod. Nakaskas daw ka. Ken, addaan ka iti na idumduma apan nakabalin. Mariknak anapigsaak. Ngam saan mo apagpangas day ta kinapigsam? Ha? Ta iti kanitong aramidam ti kasta. Mamimpinsanton amapukaw kan ka. Uwe. Maagaw ti di mo ammo akita ti parswa. Ha? Itay-tapay lamagmag na. Tawan ka di pa iti paltiing. No apay nga data ita ditoy. Ay, Ado ti agsagsagaba iti daytoy alubong, Wonder Bobod. no kasta. Ado nga ro ti aguro-uray nga arayatom. Arayaten ta, kunam. Lakaya kun. Kas kuna tay nakasarsaritak itay apadak alakay. Laklakayo dan. Kunana. Ngam na iduma kakadag iti amin na laklakayudan. Ay, santa ka di nga ginana. Ay, O sige, agsardang ta dito ay. apay Prinsipe Agilos. Agtangtangan mo't dagiti lapayag mo. Adda abot. Abot? Ay, ayan ti abot, Adda makitkitak nga abot. Sa pulan ta. Adda laang iti asidag. Ha?
Agpus-pusipos kamatlatan, Prinsipe Agilos. Sapulan tati abot, Wonder Bubod. Agpus-pusipos nga umadayaw. Naingkanton sa amutan ni Prinsipe Agilos. Ay, isa din ti papanam. Sapulan tati abot. Ha? Awanan. Saan kun makita ni Prinsipe Agilos? Ay, urayan nak Di nakpanawan dito! Ada kan dito'y teritoryo pada kalaklakayudan. Ha? Unang tidaga dito'y? Exactly. Unang tidaga. Ha? Nagdakalan day ta ato ka? Nakalanlanay dagiti mata day ta ato ka? Tarakan ko day ta. Naidomdom ti kadakal na. Kasla bigaw ti bagina. Naidumdum ato ka. Gapo. Tadito'y lang nagtidaga, di mabalin na pagyanan. Hagingga iti addaak dito'y amang bantay kenkwana. Hasta? Adala nga tinapintas a babae. Amaan ninawang iti ngatuan ti tokak. Agtatapaw iti ngatuan na. Ada orasyon mo pada kalaklakayudan. Anya nga orasyon? Di mo amo ti orasyon. Awan ti orasyon ko. Ha? Ada kayat nga ipaawat ti nalanay nga ikikita dito ka. Ay. Talungan nak. Ha? Si babalog ang iti kinatukak. Pwede makitkitam anak yan. Na? Ang sasaw ti makikita nga niniwan. Apay, di mo matan may sina. Di pa nagkitam di ta nakalanglang siya tukak. Naidumduma tukak day ta. Karaman kan dito yung nagtidaga abantaya. Si kaalaklakayudan. Agtalinad kamutin dito'y itiag na na yun. Saan? Makarwarak dito'y no kayat ko. Di nakmabalin nga ipupok dito'y no kasta ti kayat mo asawan. Ay! Napalabugan kan. Iso, asan ka na makarwar dito'y? Saan mo masarakan ti abot a simbrekam? Ay! May sa apurok to'y nakadanunak. Jak pagayatan ti pan nakaiturong ko dito'y. At dabilag anang idurduron kanyak. Ngam saan agagangay kanyak dayjay. Karkar na abilag. Ay! Nagkapkapwam nga agtutubo! Ha? Kinunak! Sa deno, tinagkapgapwam alupo! Agsawsawarak iti kabakiran. Gaputada sapsapulak ajak mo. Ngam, nakagtengak meten dito'y ayan nyo. Dakanday nga ta, tidi mo amo asap-sapulang. Ha? Naipot-potong to'y ayan may. Agbibiyag kami laang. Itinuan niya laditan ang makaramot may iti daga. Anya? Kasano dayta? Akali kami iti atap atugay. Atap akamote. Atap nga ubay. Kan amin nga atap. Anya? No kasta, atap kayo?
Kapilitanan naatap kami mo't kadagiti tao. Agam, apay nga ta. Saan kami anaatap kun ka? Ha? Di daan mo asaan at tao. Saan kami anaatap kun ka? Iso nga umay ka. Yamambo ka kadagiti babae. Apadak nga atap. Ahay! Umay ka! Atap kami. Gaputa na ibos. Dagiti kapulyan mi alalaki. Gapo kadagiti karkar na ngagpakpakita ditoy. Anya tila nga dagiti karkar na. Ay, nagduduma. Adda pusa. Wan numusang. Wan. Musang nga taday-day. Gaputa dakkel a pusa. Nudad duma. Kabalyo at tao. Ti kagudwa ti bangina. Kat agpasya-pasyar iti arubayan mi. Kasta? Adamot lakay nga umay ditoy. Ngem saan a makaasidag kada kami a babae. Apay adi makaasidag. Takrot day. Di amuna nga ta. Pagbibinggawan me. Ay pakpakawan. Ha, pagan ano mi mo't. Umanayon ti pulimi a nabatbati. Saan kami nagnayon iti baro adara. Ha? Di yo kaya't magampuran iti sabali adara ti puliyo? Won, tana idumduma ti pulimi. Ngam, sika, sino ka? Anyat gagaram dito'y ayan mi? Imbaga kon iti kabakatan nyo. Adda sapsapulak adyak mo. Da kami siguro ti sapsapulam, guwapo. Ay, umay ka. Umulita di ta kalapaw ko. Sangail yun da ka man kit di. Saanak nagpasangaili. Agpakadak matlaeng. Agsubliak iti naggapuak akabakiran. Ne, kat apay ngay. Adda kadwak alakay. Ngam pinanawak iti kabakiran. Subliak. Sigurado asap-sapulan nakday jayan. No kasta, ilibas ka ditoy. Nakabaulan nga ilibas. Di mamuti ka balak. Adapan nakabalin ko. Adaman pa nakabalin ti padam alakay amang bambanday kanya. Iso na lang ang tapakatayan namot dayjay. No saran na iti kinaimbang. Anya? Pasurot ni buro ka dayjay alakay. No saran na iti kinaimbang. Ang balitumot din abasit a parsuan. Santon nga aglanglang ang tao. No di ikad. No anya ti kayat ni buro ka apagbalinan na. Agbalin akas day. Kasta gayam. One. No pagbalinan na nga alibot. Mabalin. Wano oray ipas. Mabalin pa'y. Ay sos, ay no siya, jak kayat yagbalin nga ipas. Iso nga awan mabalinan day di alakay. Si babalot iti bukod na abagi. Kasano nga rod ang makarwarta ditoy? Ayan ti abot. Kasano ang nakastrekak ditoy? Ay. Ha? Itayak pa'y ngagdengdeng. Managistorya kagayam. Nga oray awan matikain inestoryam. Ay, di namang mangeg. Dagiti bagbagaday to'y kasangsangok ato ka. Talaga di namang ti bagbagag. Saan akabaulan ni buro ka apatasang ti pan nakabalin ti kinaimbag. Ay, si katukak. Agtalinag ka atukak. Iso, adi mo mas nga danday ti paadak. Alaklak kayo dan. Di nakakabaulan nga irwar dito yung nagtidaga. Gapo, tanasulatanan tay abot. Ay. Ayan ka di ti abot.
Ibagam ko ma. Saan mo masarakan? Uray agan ano ka? Kapot manipod dita. Agyan kamatan dito yung nagtinaga. Agbalin kamatan akas kanya. Agbalin kamatan akas tayo awagan dagiti tao. Iti ermitan nyo. Kas kanya. Ay. Ya. Di ka mamati, di ibagbaganan. Kabaan ang tirungwag ito'y ang kadwanag. Ang tinulong ta. Dakas ti puloy ti angin. Sinurot da. Ha? Ay, tulungan da kami. Apay nga pinanawan da kami kit din. Anya? Wan, saan may apagayatan ti kadami dito kabakiran. Kaya't may matiag-biag akas kadag iti padami a tao. Ay, wan. No kasta ti kayat yo? Saan kayo nga rod nga agpasali? Anay, apay nga yakas tati kunam. Saan kami matapasan sa likon ka? Sinurot da kalaang. Aguray kayo lang dito eh. Awan sa bali nga aramidon nyo. No saan nga aguray? Ay, katwan ang aron. Sige, orayon da ka nga magsubli ka, Wen, talagang agsubliak. Ang madda ka butang me. Ang mga doak pakita madunday tay kubo abakot. Apagat tumong ti ka atidog ti buok na. Kandudwala ang tingipon na. Adda bakit nga agpakpakita ka da kayo? Ay, adda! Ay, pada ka bakit? Ngam na alas nga ada yung ngamsyak dayjay. Ay, napimpintasak ay tilima adigaws. Kasta? Niburo ka ti bagbagayo. Awan! Buro ka kano tinagan dayjay. Ay, kasano nagpakita? Katsangsang kamay sana kami mano naguyudan. Agkikinapot kayo. Pilyen nyo dahi tayo kabiskidan. Ta iso ti kumpat iti puon ti may sa kadagiti kayo dito. Agkikinapot kayo kadagiti sikat yo. Kat di yo itulok, amaala na kayo. Sige, aramidin biday ta. No bilang ta agpakita ni buro ka. Sige, panawan kayo dito eh. Urayin nyo ti panagsublik. Ay, magunggungon talaga. Ay na, magaburan tayo na si Bibiyag. No marso talaga. Tukak a prinsesa. Ay isika tukak. Agplastar ka iti bukot ko. Lagto! Nabinsan na anak to. Anda ako didibukot mo. Ikapot mo ti husto dagiti dakulat mo Uray anyat mapasama. Ay, agbagtit kagayang pada kalaklak ayudan. Kasasaom kit din day tatuka kakasla mawatan na ka. Ay. Matay tayo hindi yung nagtinaga. Ne. Marsud lakit din ti kuweba. Ay! Tas lang may pangpangato to'y nagtakderak. May kubwar ti nagtakderak. Lupok-pok! Iso ti mangi kubwar iti daga. Prinsipe Aguilos! Adda kami dito'y ulag ti daga. Kadua ka dito'y rabaw ti daga. Imposible. Kasano nakarwar tayo iti narso da kuweba. Saan tayo ngagtaktak? Pumanaw tayo adagos dito yan. Sikalakla kayo dan. Sumurot kan kada kami ita. Ta napapanaw kon ti bilag ni Buruka di tabagim. Agsublikan iti nagapwam. Ay, no kasta. Tao akon. Ay, mapantayo nga rodan. Isublinak matan iti pagarian mi, Prinsipe Aguilos.
Saan ka natukak? Nagpintas ka gayam a babae. Nagbalin ka laeng ato ka. Agsubli kayo aminen iti kasisigod yo. Gaputan na paksyatan ni Buruka, dito'y nang ipupukan na kada kayo akabakiran. Ngem makasubli kayon iti nagapuan nyo. Babaan iti pan nakabalinti kinaimbag. Ala, intayon. Ditan gagayem, tinagdibusan ti istorya at tampok itangal daw. Iti pan nakigasang-gasa ti mortal ahiro. Dito'y drama anapaulwan. Alipugpog! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Ganiti madireksyon, Mary Jane Castro. Sound effects, June Rebutazo. Musika ken computer recording technician, Mark Molan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon